گیجو هم دفترچه را بنویسی شکر 1000 تومان در دفترچه نویسندگی دانم اینا راست شد که بعد بگی من قرضور خدا شکرانای خیلی همسایه هر روز 1000 توم قرض دویسی کو همیا بنویس من همو هم بیو یکو قرضش نمیتم قرض پرز تمام ادا سلام چه بیو تخمامانو بفهم جا نی من نمیرم ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੋਈ امیر دفتر کن برسیم دیگه دفتر پفتر قرض پرز نیست ادا گفتم ادا گفتم ادا قرض نیست دیگه جا بیو ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਏ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੋਈ